Nahudul di katuan hot dibongkar ni rumah. Pasahat-sahat dungdang tuamat tanah mertua di bata. Iya mah tuh mah. Asamanat ina unang terhubung nanget unang terlisir. Diruhut ni panggualon unang adong namirmir. Alani dison rodo hanami peparan ni siloho raja terlemu di pinopper ni opu edo boru naung jumolo nakapado-padok di partikianon. Pasahat to satima dingi satima togu. Na di atas ni pingga pasu inganan ni dekelayan di batado tong nama masu-masu jala di batado nama ngalian ahana adong na dilihat seperti bion. Mardongan harbuebir asa firma tong to dinami dinamang ulahon-ulahonon. Mardongan di batiar pita-pita nami tong tua mata na martua di bata saitiar maulau ta arsogot saat tuari-ari namang ihut. Ope panakokon nami ma di batiaron asa nakok manauli nakok manadinggat terlumubi di pinopar ni inang namina tapadok-padok di partikianon mangaradi mahamu terlumubi di toparan ni amanamion inanamion. Nauli orang Horas gabima dirajai Raja Sihaloho. Raja nami dison di pasar tamuro pingga pasu do nasai sina radi muse dison torsa. Dia malah nyor raja nami dia mau nokna dia mahatan ulau tadi bagasan borgenon dia mari do takas mai raja. Mau lihat ya mamang namalo nami takas do tutumar dong torsa di bek kami. Takas do di pasahat hula-hula nami tulang nami nakkaning torsa pawahon namarhabut ni roah nami pawahon namar di titir mahopu titir marpahopu siya nanak song-songoningan siya guru alani amang dinang marpahopu siya nanak siya guru ajaryon nami mapahopu ni dailang naung jumoloon manortor adat na binukkan yo putta si jolo-jolo tubuy alani amang adoras sa utor-tori hami godang nami asa jumuluh buat kami godang nami alani amang baik damang manahaw partusi nauli matutura janami adoras tabuk ko lauta isong ay pasatamu tinggal pasu mamasuk-masuk matong amat tadi bata di lauta para di bagasa sadarion songan di rupa semarohon nami sara janami asa bergat yang di rumah ubal ganat yang di sopo agabi nang najutuan mangigo mapinopar to na poso ugalian maraposo matutu sa ni solo masatu buat aku tigaras ngasatu be kamu ada nyoput juru-juru tu untuk parkosi saya sahat meta selalu na parras satu pengalian jadi tersoni pada jarami rohan ayam bolong nama saya boleh dipasuki asa ubek kami dalam tangi yang tua mata di bata asara marsoba ita tomat dari bata ubek kami jo suku bihami si putur nompes dalam sobat tomat dari bata soal dia kira-kira bang jadi ya dorak serta buat tua di godang ta songo sautik tips dihita satu kido namang do tamuinang mula manor terhita jolo ini dokon makulingo bisa bangunan diutos sarune dung makulik sarune baru kita matenggal tangan alayang go dinama buatin godangot hohom mahita marhahomion songoni mabuwa nami ope mang panggul parkosi ulah hoda mang mak alay tan songono rohan anggar janami ala dua per sini sol tak salah kita bercipangiduan pendapat monogoyang ala berkami dua version pahopuna Roma Jolo perjolo mengatuk godangon mangkul godangon edo iya asa tapuk ko lota edo boy ay marunong ka pahopuna taro pahopuna son idealan atau mau soalnya toras nama lima toras iya amani edo bapak edo silakan masuk ke Pargoci, merapat ke Pargoci. Iya, merapat. Iya. Terima kasih. Beribu dulu. Martinan marbudegi ma amat tadi bata di laut tadi ke sasaderun. Baik ma, ho sebagai anak. Iya. Boros untuk keluarga. Iya.
Lagi terus. Iya. Lagi borosnya. Ya. Horas ke atas. Horas sekali. Iya. Horas. Ya. Oke. Iya. Luar biasa. Semoga kita pernah semakin maju semuanya. Jadi hohomah kita ada mang unang poro takotori tanya kalau cuma terlibat mau lihat deh tabuk kemana ada surat temangda ada saya tabuk ke mamang dah Iya, tanya kita. tanya kita baik nama Ulah gamang mah. horas Mau lihat mamang namalo nami saham matutua saham magabe terlungo di pinok parnidai ng nau jumalon. Ope ang namalo nami adu damang matua mata nomor 2 di bata sa palangit dohot tano Rodi na sa isina. Alu damang matua pung nami raja sila isabungan terlungobi opung nami siloho raja nama mobar hanami. Alu damang tua mata raja suang songoninang inat kasuribada naliat nalulu. Saat tu nama muka uni-uni ngami opukta si Raja Batak ay bisuk na sida di baik gabi dalam pasaurata.
Mau lihat mamang namalo nami nunga si kopihona sa Panginoon nami. Opya sabay damang magodak sopan nami tuamata na martua di batas songon ni dok ni si tua-tua. Godang batara guru doli batara guru boru dohot batara guru si tutu. Parsori suhaliapan parsori suhabubuan. Asauna atok kabubuak kami na berduka cita ali tong mahami di dongan Tuhan. Hok, baik namang. Opya mangpukon nabi ma marmula rin nagabi marmula horas asabay damang magodang mula-mula songon ni dok ni si tua-tua. Siadjur mula-mula siadjur mula tokpa persirangan niay pardumuan ni hosa. Di batado na mamuka martua hita jolma maduma hita jolma Jesus naong gabi jolma sama alu-alu di natin opana. Udah tidak mamang panggual pargosia seni buat ina tanot liat di bahin gabi batu bata hubut kami at tong